ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2107 шудагӣ то мошинҳои Toyota Mark Dai ва BMW мебошад ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. якум мошини фурӯшии мо мебошад як Hyundai Porter соли бароишад 2001 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархи мошин 42000 сомония ба рубл бигардонед 274000 рубл мешавад. мошина гуфтагиянд ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, краскаш кардагиянд ва як даст гаштагия. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад BMW Petiorka ки соли бароишаш 1997 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Рудакӣ. сӯзишвори бензини холия, объем мотораш 3 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 30000 сомония ба рубл бигардонед 196000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалтай, кузаш сидан. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100% документош 1 сола мебошад, танировкашам 1 сола, кондисионер боз дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Yaris ки соли бароишад 2007 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объем мотораш 1.3, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 65000 сомония ба рубл бигардонед 424000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтагиянд ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. нав як ҳафта шид айвагон гирифтан шуд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзоред. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes Sprinter ки соли бароишад 2010 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш дизел, объем мотораш 2 литр, коробка передачаш механика. нархи мошин 72000 сомония ба рубл бигардонед 470000 рубл мешавад. мошина гуфтагиянд ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2107 соли бароишад 2010 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ, объем мотораш 1.5, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 17000 сомония ба рубл бигардонед 110000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан.
ماشین گفته‌اند که داکیومентش یک ساله میباشد، تانیروفکاش تمام شده. алиши ҳам аст ба ягон мошин. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум, мошини фурӯшии мо мебошад Nissan Maxima, соли барояш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензин газ мебошад, объем мотораш 2.0 литра, коробка передачаш автоматика, нархи мошин 26000 сомония, ба рубл бигардонед 170000 рубл мешавад. мошина гуфтаанд ки салонаш кожа мебошад, магнитофон дорад, телевизорам дорад, камерам дорад. ҳамаш кор мекунад. خریداری انیق باشد سودا در پیشی ماشین. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. هفتم، ماشین فروشی ما یوشدی تویوتا مارک 10 سالی برایش 1994 میباشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در خوجند. сӯзишвори бензин газа, объем мотораш 2.0 литра, коробка передач автоматика, нархи мошин 27000 сомония, ба рубл бигардонед 176000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтаанд ки ҳамаҷур 100% ягон камбудӣ надорад, сасланиш беҳтарина. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад ваз 2110 соли барояш 2003 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори газ бензина, объем мотораш 1.6, коробка передач механика, нархи мошини 18000 сомония, ба рубл бигардонем 170000 рубл мешавад ки ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан. мошина гуфтаанд ки тонировкаш то моҳи апрел мебошад, документош то моҳи январа. камтарак расход дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Tico, соли барояш 1997, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензини холия, объем мотораш 1.1 литра, коробка передач автоматика, нархи мошин 16000 сомония, ба рубл бигардонед 104000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки алиши ҳам аст ба ягон Opel болои Summit. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворо то охир тамошо мекунед. دهم، ماشین فروشی ما مباشد Hyundai Starex سالی برایش 2010 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در فرخار. سوزشوار دیزل، объем موتورش 2.5 لیتر، коробка передач механика، нархи мошин 24000 сомония, ба рубл бигардонем 156000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки яксола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав дорад ва мотор коробка ходовоиш 100%, рамаш ҳам 100% мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daewoo, соли барояш 1997, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар фархор. сӯзишвори газ бензин мебошад, объем мотораш 1.6, коробка передач механика мебошад, нархи мошин 15000 сомония, ба рубл бигардонем 98000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, яксола ҳуҷҷат дорад, находуай.
همه سیستمش کار میکند. گفته اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. 12. ماشین فروشی ما شدید تنگین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 24000 سومونی برابر بگردانیم 156000 روبل می شود. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. با دقت ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنید. 13. ماشین فروشی ما باشد اوپل کاروان پراسو سالی برای 6996 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری گاز بنزین می باشد. ابیام موتورش 1.6 کاروبکا پرداچش مکانیکی. نرخ ماشین 31000 سومونی با روبل بگردانیم 210000 روبل می شود. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. 14. ماشین فروشی ما باشد وزن 2114 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سالی برایش 2005 می باشد. قرار دارد در وحدت. سوزشواری بنزین خالی ابیام موتورش 1.6 می باشد. کاروبکا پرداچش مکانیکی. نرخ ماشین 23500 سومونی با روبل بگردانید 153000 روبل می شود. ماشین گفته اگه 3 ماه دیگه سوراخ دارد حجتاش و سراشنا فروخته می شود. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. و ما بگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. 15. تویوتا مارک د سالی برای 6997 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری گاز بنزین می باشد. ابیام موتورش 4 لیتر کاروبکا پرداچ اتوماتیک. نرخ ماشین 22000 سومونی با روبل بگردانید 143000 روبل می شود. رنگ ماشین سیاه است. کوزش سیدن. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ابیام موتور کاروبکا خدوایش 100% می باشد. اکومولاتورش نوی حجتاش 11 ماه دیگر سوراخ دارد. رسخاد یک کراسکش میکنی گفته تمام. بالونش 3 تاش 100%، یک تاش 70%. الیشی هم هسته. باز گفته واریانت را میبینیم. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همینجا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشه. دستگیری کردنی ما را فراموش نسازید.